kulomhlaba lo esikuwona. Kodwa kamanje ke sikhulume no Dr. Mahaya sibheke nje indaba ethinta ubuhlobo phakathi kwebandla lamaNazaretha nayo ke indlunkulu. Dokotela ngokhulu kithoba asikubelele samukela. Ngiyakubingelela Macingwane, imoya yethu iphansi, imoya yethu ibuhlungu nabalaleli bokhozi FM na management yokhozi nakulolu hlelo lolu esiliqhuba kakhulu lapho khosini. Sanibingelela Macingwane. Baba sibonga kakhulu. Mhlawumbe ngithiya ngisondeze nje ngoba uma sekwenzeke kanje akuhlala phansi kuhlelwe sibe sesisala thina esikhona sesibona senze njani. Mhlambe ngiyazi bekhulumile futhi bazoqhubeka bekhulume ngokuphuma emkhakheni eminingi yahlukahlukene, kodwa mhlambe siyathatha ithuba nje sikudonse ke sibheke nje kancane ubuhlobo phakathi kwebandla lamaNazaretha okuyinkolo esanda kuqeda iminyaka yo-111 uShembe afika nawo lapha ezweni laseMpumalanga siqhathanisa nendlunkulu ukuthi alusuka kangakanani lo buhlobo. Macingwane, sigutshuzelwe ife lemnyama kunyipha inanzi, umuntu akakwazi ukukhuluma ubindwa isidwa, amathe abuyele kwasifuba. Macingwane, ngithama ngithinta abaphathi yakhulazi abanye babafundisi bebandla lethu lakwaShembe kwaba isililo esifanayo, kodwa ke siyafisa ukuthi ngiqale umuntu aquxe ngamadolo aduduze indlunkulu amazinyane esilo bantwana bonke, ndunankulu kaZulu, ndunankulu wesifundazwe, ngiye ngifike phezulu kumangameli ngiduduze izizwe zonke ebezichoma ungangezwe lakhe unomthebe wethu uphaphele gwalagwale. Ngiyakukhala kwethu, ngiyakuhambisa ngibuse emazweni onke, ngingabalo Burundi, Cameroon, Congo, Gabon, Zambia, Kenya, Sudan, Tanzania, Uganda, ngiye Western Africa, Benin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, ize khona lapha eSouthern Africa, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, South Africa, Swaziland, iZimbabwe. Sonke siyakhala sigubuzele. Kodwa ke Macingwane, sengithi ke angibuyele kulombuzo ubuzayo ukuthi thina njengamaNazaretha akwaShembe, thina maNazaretha ebandla elikhulukazi lapha eAfrika, okuyilona elikhulu ibandla elihambisana namasiko kodwa avumeleke ezulwini. Uma siyobheka nje ezibongweni Macingwane, sikamqalo wendlela ngoba inyanga yakhe le esidumisa yena kakhulu ngoba inkolo ngekwenyama yafika kuyo lenyanga uMashi. Inkolo uNazaretha indala, kodwa ukufika kwethu lapha kufika kweza eMzansi Afrika ifike kuyo lenyanga. Sithi uhlamuka siwele siye kwelakithi kwaZulu, hlamuka siwele siya kwelakithi kwaZulu, uhlangana ngevangeli, ivangeli lashwezwa ngabamhlophe nabansundu, bathi alihambe liye ekupheleni komhlaba. Ithe libuya labe liphethe lalela kahleke Macingwane lesizwe, labe liphethe amalanga bomlilo, lashisa amagquma nesintaba, lathunga izicholo, labhinca amabheshu, base beyaliphika. Lento ishonqo ubudlelwano obebukhona uma ifika uShembe nethu thina amaZulu, thina abanguni esibuyisele emasikweni ethu. Ngakho bekunobudlelwano obukhulu ngangokuthi uShembe njengoba wathunywa emakhosini, kunomzo omkhulu khona lapha eduze kwesile esithi iselinda Ntonga. Manje anginaso isikhathi ukuba umuntu angakayichaza ukuthi lapha okuthiwa iselinda Ntonga elinda ubukhosi kwakwenze njani. Umqalo wendlela mayibeka lo yamuzo omkhulu lapha kwaNongoma kwakusho ukuthini yini Ntonga. But amaNazaretha unyaka nonyaka aya lapha yana ebeba nayo ngangezwe lakhe. Futhi unyaka nonyaka bekuba nomkhuleko othathwayo usiwe khona endlunkulu ngoba kuxhunyenwe nesilo. Unyaka nonyaka okugcina njena uShembe usukumise ingane bengahambi, ileyo ngane isisukume yahamba ngemanga kaShembe, isilo sayibamba yona sayibeka esifubeni ungangezwe lakhe kuleli bandla unanesigodlo.
umuzi nje omkhulu oyisigodlo sasisilo lento ikhombisa ubudlelwano ileli bandla elagcina imvunulo kaZulu namanye amasiko kaZulu olesathi uma sifika isilo sawavuselela njengomkhosi womhlanga kodwa kuleli bandla ube ukhona futhi ukugcizelela ukuthi intombi maseyiphathe kahle sithi intaba epheza amakhosazane unyaka nonyaka ayahamba ayentanda ayokwenza into ecishe ifane nento yomhlanga okusho ukuthi sawugcina umhlanga noma ibandla la ugcina umhlanga noma umhlanga wawusungasekho ngenxa yezimo zangaleso sikhathi ihlabelelo yiningi ke sikhumba lobudlelwano obukhulu ebesibona njalo isilo sizesahamba size sakhothama besibona njalo ubudlelwano obukhona ihlabelelo yiningi khona esithi nje nzalo kadingana benosenza ngakhona inzalo ke isilo besiwulibo siyimpande kadengana nosenza kakhona uma silapha entanda intombi zibuya zithi okampande samshiye ehlobande zikhumbuza uZulu nobudlelwano phakathi kwaZulu nokunqoba kwakhe izimpi ngoba Anglo Zulu War ezihlabelela ngayo eyenzeka ehlobane ziningi izihlabelelo khona esithi sizwa ngondabuko okamnyanyiza amakhosi lana izilo zethu uma sengivala amacengwane khona esithi uyabizwa Nkosi uSolomon ihlabelelo ezihlabelele ezikhomba ubudlelwane ngqo ngakho ibandla lamaNazarethe liqhaimeke ingozi engeqwantwala lihlukumezekile ngendlela engize ngechaze kodwa konke sesikubeka kena uNkulunkulu kaShembe ukuthi uzosithala isizwe uzowathwala amangoni uzoluthala ulibo lukaLuzumane uzolithwala ulibo lukaMnguni umnguni ozalwa uNtu ulibo lukaNtu luzothwaleka macengwane ayibongela yabi uSolomon sakadini Zulu nalo udumo lukaJehova lusephakameni Dr. Maisa wakhuluma sekudonse izinto zikanje kodwa bese ngeke singaphawuli kakhulukazi sinikeza ibandla liphawula ngobudlelwane obungaka athi mekhuluma isilo samabandla ngenye ilanga wathi Shembe ngiyabonga ukuthi ungcine lento yami ekhomba amabheshe ekhomba imvunulo ekhomba isiko athi londolozekile ebandleni likaShembe sibonga kakhulu dokotela siyabonga macengwana siyabonga umbongela unkosazana lapho uhloniphile siyabonga